دما خوش به بینرین هیجا ایرو 28 کانون 2021 روزان روشا سهشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهان رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بری بینرین هیجا جاری کردن دما خوش به آلوزیان ناوبر اوکراین و روسیه ده وسا خویا دکه که جبو سال 2022 چهارسدیاوی مایه آلیکاری وزیر پاراسنی روسیه فومینگوت ناتوش بو شرکه برفرهی بروسیه را آمده کاریان دکه هم وقتی وان ایده او گربونا آلوزیا اوکراین دیروکا هفدیتنا دناورا دولتین یکبون امریکا و روسیه ده یا که ویلس مجارا سرکه کیف به اشکره بو آلی وید دهی چلی ده به مجارا اوکراینای بجوین. گفین روسیا لدجی اوکراینای و تفگرا هزی ناتو یا جبو پیشدوانیا کیوی مترسیا شرکی مزن لحرمی دای آفاکرین. آلیکاری وزیر پاراستنی روسیای الاسکندر فومین د داخویانیه که ده جبو آتاشین لشکری یه لموسکو نونرین بالیوسخانه ولاتین بیانی را آخوی او گوته. ناتو خوشبو شرکی چکداری یه مزن به روسیه را آماده دیکه. آوانیا لشکریا ناتوی جبو شرکی چکداری یه گران و مزن آب روسیه را کتیه تفگره. فومین استراتیجیا لشکریا ناتوی یا سال 2019 و کمیناک نیشانده. سرفرماندار روسی تکس کرد که دانازان رومای ده هاتیه دیار کرن که به تایبتی روسیا و ناتو هفدو وکه دشمن نابینن و افخط دلوتکه کنسه روسیا ناتوی ده که ده سال 2010 ده للیزبون ده هاتل دارخستن هاته پشتراست کرن. لآلیه کی دن ریوبریا سروک امریکا جو بایدن و ده چلیه 2022 جبر آلوزیا لسر سینور اوکراینای و بریوبریا موسکوی را بجفه. لگوری نوچه رویترز برزف که ریوبری بایدن دیار کرد که جوینا روسیا یا بناتوی را یا 12 چلیه هات دیار کرن. هر وهات پلان کرن 13 چلیه به بجداریا موسکو واشنطن و گلک ولاتین اوروپای جوینا که هریمی بیلدار خستن. جبردف که کنسه اولکاریا نتویا کشکا سپی که نخوست ناوی وره پار بکرن گوته. دما که ام لسر ماسه رونین روسیا دکاره فکارین خواه دین سر ماسه و ام فکارین خواه لسر کرنین روسیای بینن زمانه. و قادن که ما پیش بکوین هبه و لقادن که ام لهف نکن جیوه هنه دیپلماسیشی افا. بردف کاروها دیار کر کوبه کیف لسر ماسه و بریاره که تیکلداری اوکراینای نیگرتن. کیف جه سال 2014 و دما کرن جالی روسیای و هاته کنترول کرن لدو حرمین سینوری ولیت بروسیا رشری دیبا خازن که شر ده 13,000 کسان جیانا خوش دستان. دما کو کیف دیار دیکه که روسیا پشتگیری لشکری ده جدا خازن موسکوان اتحایان رد که لآلیه دن کیف ولات روجاوا اتحادی کن که روسیا بده هزاران لشکر لسر سینور کوم کرنه و خو آماده دیگه که ایریشی وان بکه. بله سروک دولت یکبون امریکای جو بایدن پیشنهاد قانونا باندور کردن پاراستنا نتوی پشران پیشنهاد یکوج 768 میلیارد دلاری پیکته لیچونا پاراستن یا 2022 شد نوا خود دیگره بریا بایدن پیشنهاد جالی مجلس نونران او کنگرسی و هاتبو ارکرین ده پیشنهاد ده خالن سرکین اوکراینا چین روسیه او پاراستنا اروپای هبو هر وها پشتوانیا جبو هیزین سوریا دموکراتیک قصدشی جه خواه دناوا پیشنهاد ده دیگره.
به امضای سروک دولت یکبوی امریکای جو بایدن پیشنهاد قانون باندارکردن پاراستن نتوی NDAA یا که 740 میلیارد دلار جبو وزارت پاراستن پنتاگون 27.8 میلیارد دلار جبو لیچون پاراستن ین دناو وزارت انرژی ده و 0.4 میلیارد دلار جبو لیچون دن این پاراستن که بگیشتی 768.2 میلیارد دلار اریکر. لگور داخویانیا نویسکیا قصر سپی بایدن پیمان NDAA یا که پشت نقاش مزن لکنگره امریکای هات قبول کرن امضا کرد. NDAA ده هفت قانون ده جعالی مجلس نونران و ده 15 قانون ده جعالی سناتوی و هات اری کرن. قانون کدام کسک پشتی تقاوت بونا جا ارتش امریکایی ببه وزیر پاراستنی دماوی جه 7 سالان با 10 سالان هات زیده کرن. جبو سکرتریا گشتی جه 5 سالان با 7 سالان هات تریش کرن. ده قانون کو سالانه آلیکاریا لشکریا جبو اوکراینای ده هات کرن جه 250 با 300 میلیون دلاری هات زیده کرن. هر وها 4 میلیارد دلار جبو اینسیاتیفا آستنکرنا یا اوروپا یا لدیج روسیای و 100 میلیون دلار جوی جبو ولاتین بالتیکی پیشگیری ورداین. ددمکی ده کو پیشنومه 7.1 میلیارد دلار دده اینسیاتیفا پیشیلی گرتنا پاسیفیک آل دیجی چینی وزارت پاراستن کرینا برهمین کوژ کارگهین اویگور نچار دمینن لهرما خسر آسین جانی کار بکن قدخدیکه. جبلی NDAA پیشنومه سناتور نیو جرسی و سروک کمیته تکیلین در و یه سناتور بوب منندز جلی NDAA هاتن زیده کرن. منندز داخواست کرد که جنیز و برنامه بالافرین بی مروف و بی چک آ ترکیه بیش کپاندن و آلیکاریا جبو آذربایجانی جتی داین وره راوستاندن. خوردکرن هفکاریا پاراستنا لشکریا بو یونانیستانی رجی جی خود قانون ده دیگره. دناوا ویده فروتنا بالافرین F-35 جبو آتینای جی هیه. دناوا پیشنومه قانون ده چند خالین لسر عراق و سوریه جهنه. ده قانون ده هاتیه خواستن که سروک امریکای بایدن آلیکاریا هزین سوریا دموکراتیک قصده بکه و استراتژیک برفره جبو سوریه پیشکش بکه. ده قانون ده هاتیه که چافکانین ده هاتا بشار اسد لسوریه جالی وزارت در و یا امریکای و بین لکولین کرن. دانستاندن او سوزین ایرانی ین جبو ولاتین روش آوای دل اسرائیل حتناکه دمکه که گره هشتمین دانستاندنین پیمان نوکلری یا ایرانی پیک حد ایرانی جاره کدن پیامین گفخوارنی درکتن پیش وزیر کاری دروی اسرائیل یایر لاپید گوت ام رینادن که ایران به بخوادی چک نوکلری ما اف داخوازا خواج همو ولاتین لگل طهران دانستاندنین پیمان نوکلری پیکتینن رژیانی زمان هم وقتی وانگفان اسرائیل ایریشی بندرگاه لاسکی یا سوریه کرد. دو وقت که ده گوگره هشتمین آدان و ستندن پیمان نوکلری لپایتخت استرالیا وینای دست پیکری ده جو اسرائیل جاره کدن هلوستین تون درکت. هرچی قاسی بریا جوینا طهرانی آمده بونا خویا جبو لحفکرینه که آنی زمان لی تل اویو وان داخویانین ایرانی وکا خاپاندنه که پینان صدیکه. وزیر کار درو یه اسرائیلی یائیر لپید ده آخافتنا خویا لکومیسیونا کارین درو و پاراستنی یا لمجلس اسرائیلی ده گوت. راوستاندنا برنامه نوکلری ایرانی جرباندنا بنگهین او لکاری و پولیتیکای درو اسرائیلیه. یائیر لپید دیار کرد که او به همو هزین ناو نتویی و به تایبت به امریکای ین که بجداری دانستاندن نوکلری یه لویه نایبونه را هفدیتن پیکانینا او گوت. ما او یک جهر کسی را اشکره کر. امی نهیلن ایران به بخوادی چکا نوکلری. هلبت ارمان جامعه اوه که ام به هفگاری ناو نتویی تف بگرن. لگر حوجه بکه امی جپاراستنا خود دولینه بن. لپید آنی زمان کوان انجام استخباراتی ینتقز کو ایران با آوای کی سیستماتیک جهان دخابینه به حوالبندین خوره پاروکرن. وزیر اسرائیل ادعا کرد که تن آرمانجا ایرانی راکرنا جزایان و وگوهستنا بمیلیاران دلار جبو برنامه خویا نوکلری و تورا تروریست حزب الله یا لسوریه عراق و جهانیه. لاپید به دومداری افتشت آنی زمان اسرائیل نلدشی پیمانیه لحفکرنه که باشه. ام لدشی پیمانه که برنامه نوکلری پره و تورا تروریه ایران کنترول نکنه.
پشتی وان گوتنین دو یین وزیر اسرائیل لگوری ساعتین هرمی دسسه و 21 ده اسرائیل ایریشی پارکا کونتینران آبارگه که لازقیه کر ها دیار کرن خساره که دیار آمادی چه بویه و آگر بقاده کتیه. جدما کو شر نافخوایی سوریه دست بکریه اسرائیل به صده جاران ایریشین هوایی پیکانی ده ایریش ده بندین هیزین حکومت شامی هیزین کو ایران پشتگیری ددنوان و حزب الله بون آرمانجه ده هفته قانون دجی اسرائیل لبارگاه لازقیه لسوقیتا لشکری دابو ده ایریش ده تشتگ بکسکی نهات بو. بلیم به یمن دوام بکن اف 10 سالن انگوژ 2014 و جی ایران 2014 و لیمن جی آلوزی و شهر هر کدچه گرترد به شهر لیمن به ایریشن هوایی ین کوالسیون عربی یا لدیج حسین گهشت آستا کدن هند جوارتر بوده حسین یمنی ین کو ایران پیشگیری وان دکه راگاندن کو پشتی راوستاندن هفته که بالفرگاه نافنتوی یا سانه جبو گشتین آلیکارین مروی ین نتوین یک بوی او نافنتوی جی جنو و بویه. نونرتیا گشتیا هزا هوایی یا سویل آهوسیان دربار سفرین نتوین یک بوی و سفرین آلیکارین مروی بریا هفتیه که لبالفرگاه سانه هاتن راوستاندن ده داخویان یک دا. ده داخویانیا کوهات بلافکرن ده لسر مجاری وها هات کوتن. پشتی کو خرابونا دمکیا ده جهازین راگهاندن و ناویگاسیون ده جهولی هات راکرن، سفرین نتوین یک بوی و ریخستن مروی ناو نتوی کلیه منی لبالفرگاه سانه یا ناو نتوی ده خبتن شنو و دست بکریه. حوثیان هزین کوالسیونا به پیشنگی عربستان سعودی به آستین کرن آلاوی نوین کتنا بالافرگه سوشدار کرن و آنین زمان کو اف یک پرسکری گرانتر دکه و دبس ادم کو جهازین کون خراب ببن. ده داخویانی ده هات راگهاندن کو نتوین یک بوی و سازی ناو نتوی ین لوالات هاتن آگاهدار کرن کو جبر کون بونا آلاوان وی دمک درج نخبتن. پشتی که هزین کوالسیون به پیشنگی عربستان سعودی 21 کانون ایریش بالافرگاه ناونتوی یا سانا کر، حوثیان راگهاند که فرین لبالافرگاه راوستیان. لالیه دن هزین کوالسیون راگهاندن که حوثیان بریا ایریش بالافرگاه گرتنه. حوثیان یمنیین که ایران پشگیریا وانده که جی ایلونا 2014 و پایتخت سانا اوهین هرمندن کنترول کریه. هزین کوالسیونا به پیشنگی عربستان سعودی جی جادار 2015 و لدیج حوثیان پشگیری حکومت یمنی دیگه. دشری که 7 سالن لوالات دوام دیگه ده بهتری 233,000 کسی جیان خوش دستان. کریز مروی جبر شهر نافخوایی یمنی کدناف ولاتین هری فقیر ای جهانی ده گیشت یا آستا مترسیدار. لگوری نتوین یک بوی لوالات جسادی 8 نفوس آویا که گیشتی 30 میلیونه پیوستی آخوایا با آلیکاریه هیه. بله ام به عراق دوام بکن پشتی دادگاه فدرال عراق گلیه دیج انجامین داویین هل بجارتنا پارلمانتو عراق رد کر او انجام هل بجارتنی اری کر دی ولات لبندا حکومت خویانویا اف حکومت جی لگوری دستورا بنگین عراق پیوست حتی ده آدارا 2022 جی وراوا کرن. الوزراء ده جوت مها 2021 هلبجارتنا پیش وقت آ پارلمانتوی عراقی پیک هات. براگهاندنا انجام هلبجارتنی را بشک جالین شیعه انجام رد کرن و جبو بطال کرنا انجام هلبجارتنی لدادگاه فدرال عراقی گلی کربون. جالین شیعه سروک هف پیمانا فتح هادی عامری درباره انجام داویین هلبجارتنی عراقی ده گلی کربو. ده دادگاه فدرال عراقی گلیان دجی انجام داویین هلبجارتنی رد کر و انجام کو کمیسیونا هلبجارتنی راگهاندنه اری کر. پشتی کو انجام هلبجارتنی جالی دادگاه فدرال و هات اری کرن جنها شونده لگوری دستور عراقی دوی سر و کمار دنا و 15 روزانده بانک لپارلمانتویا نو بکه و پارلمانتویا نو یکم جوینا خال دارخه. پشتی هلبجارتنا سروک پارلمانتوی دوی دنا و 15 روزانده سر و کمارکی نوج آلی پارلمانتوی و وره هلبجارتن.
کسی ji bo serokkomariyê hat hilbijartin jî divê di nava 15 rojan de namzetê koma herî mezin a parlamentoyê ji bo pêkanîna hikûmetê erkdar bike. Divê ew namzet jî di nava 30 rojan de navên wezîrên kabîneya xwe ji parlamentoyê re bişîne da ku bawerî pê were dayîn. Ger kesê ku serokkomar wî an jî wê ji bo avakirina hikûmetan û erkdar kiribû di nava 15 rojan de nekarî kabîneya nû ava bike li gorî madeya 78 a destûrê serokkomar pêwîst e di nava 15 rojan de kesek din ji koma herî mezin a parlamentoyê ji bo pêkanîna hikûmetê erkdar bike. Ger wî kesî jî nekarî hikûmetê ava ke divê serokkomar kesek din erkdar bike. Lê vê carê ne şert e ew kes ji koma herî mezin a parlamentoyê be. Serokkomar bi keyfa xwe ye dikare ji her komeke din a parlamentoyê kesek ji bo pêkanîna hikûmetê erkdar bike. Li gorî destûra Iraqê divê dehê çileya 2022 serokê parlamentoyê were hilbijartin. 25 çileya 2022 serokkomar were hilbijartin. Dehê Sibata 2022 serok wezîr ji bo pêkanîna kabîneya nû were erkdar kirin. Divê heta dehê Adara 2022 kabîneya nû ya hikûmetê were ava kirin. Jiber zêdebûna pêketiyên varyanta Omîkron tedbîrên tund têne girtin di demeke ku Fransa li ser jiyana giştî qedexeyan pêk têne de li Yewnanistanê pêwistiya bi maskan tê berfirehkirin. Di vê navberê de şirketa Apple ya li Dewletên Yekbûn Amerîka li New Yorkê jî êdî wê dikanên xwe bigire. Cihan bi tirs û tevdîrên tund ser sala 2022 jî pêşwazî dike. Beriya sala 2021 bedawî bibe varyanta Omîkron tirs xistiya nava cîhanê. Belavbûna zêdeya Omîkron cîhan xistiye alarmê. Ji ber zêdebûna bûyerên ji ber varyanta Omîkron, Fransa biryar da ku tedbîrên vîrusa korona tundtir bike. C'est ce que prévoit, après l'avis du Conseil d'État, parce que c'est un point très sensible, le texte qui a été délibéré. Li gorî tedbîrên nû ku ji aliyê Serokwezîrê Fransa Jean Castex ve piştî civîna kabînê ya duh êvarî hat ragihandin, karsaz wê ji sisê çile ve heftane sê rojan li malê kar bikin. Ger pêkan be karsaz wê modela xebata li malê ya 4 rojan jî pêk were. Ev tevdîrên ku weke qonaxa yekem hatin diyarkirin wê ji bo 3 hefteyan derbas be. Ji bo bûyerên werzişî û çandî jî wê ji bo derve destûr ji kombûna 5000 û ji bo hindir jî 2000 kesî re were dayîn. Ji bo ku tedbîrên hikûmeta Fransayê bi cih werin anîn, divê ji aliyê parlamentoyê ve jî were pejirandin. Dewletên Yekbûyên Amerîka jî li dijî Omîkron di tevgerê de ye. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîka Joe Biden got, em amade ne û dizanin ji bo rizgarkirina jiyana mirovan çi pêwîst dike. Biden ê ku doh bi vîdyoyê beşdarî civîna waliyên eyaletê bû, diyar kir ku tedbîrên li dijî nebûna asta COVID-19 di rê de ne û destnîşan kir ku divê hîn zêdetir bên kirin. Discuss how people can stay safe over the holidays. And Dr. Fauci will provide an update on the latest. Immunologist Anthony Fauci yê şîretan li Biden dike jî got. Ew li bendê ne ku bûyerên Omîkron li Dewletên Yekbûyên Amerîka hîn bêtir zêde bibin. Hat diyarkirin ku Amerîkiyên ku piştî betlaneya Noelê balafirgeh tije kirin di rewşeke zehmet de ne. Di du rojan de bandoreke neyînî li zêdetirî 12.5 seferên geştiyariyê kiriye. Ji aliyekî din ve kampanyaya Apple ya teknolojiyê ya Amerîkî ji ber zêdebûna vîrusê biryar da ku dikanên xwe yên li New Yorkê bigire. Yewnanistan jî dê bi dirêjkirina tedbîrên koronayê bikeve sala nû. Ji sisiyê çileyê û pêve li welêt xwaringeh û bar wê saet di 12 şevê de deriyên xwe bigirin û biryara ji bo bikaranîna maskeyan jî berfireh bike.
لآلمانیا بریا دو هفتهیان بریار هاتو بو گرتن کو ژ 28 کانونê ve tedbîr bên tund kirin. Li gorî tedbîrên ku hikûmeta federal û eyaletên li Almanyayê biryar dane ji îro û pê ve li tevahiya welêt cihên kêfxweşiyê yên şevê û çalakiyên mezin ên weke maçên futbolê bê temaşevan bên leyîstin. Vê yekê jî hişt ku careke din dijberên derzîkirina li dijî vîrosê dakevin qadan. بلبینەرین هێژام لەبەر دەگەژین داویا بولتنە خۆیان جیهانی و دەبێژین حتا سبە جارێکە دنوەرین پێشیا و بمێنن دناوە خێر و خۆشیێدا هەر شاد و باڵتەوە.